Mayam puno po taram okchari. Ngasi je aina video se nam mi se ni to kawan mi ne buka. Ado aina video thagalap nu mi to delay ba po nu mi choi na uke oi rani. Ado aina thangja nomajing nu mi te ge se live thar kan da video shame ge na live se tharam mane da network ki problems le man na live se thab ngam ki te ni to kawan mi ngasi jo mo aina pung ni pan ma pa na dai de ge live thar ge na try toram mane du sung ya ki dre buka. Ado aina ngasi shame ji video shame ji di ke Saturday, Sunday, the live how Matam the Mayamna comment of Bahuju say Republic Day sale played it in a Flipkart Amazon that Republic Day sale Lakumatam said Mayamna phone like gaining in Rambadu, Karamba phone like in a Fakaduino Hina suggestion Mayam so the Hungry Pushao Yaduga video singer comment of Kusum Yawe Maru in the live session to Matam the live the comment hung for Mayam thing to reply for Zana people on Kitraduga. Network problem na ibang maram or kan ay nasi video si samjar ko nimo ko adun mayam na kayumba Republic Day ki sales da adom na kayumba phone ma lay gini yung biram bata ga di atopa electronic gadget ma lay gini yung biram bata ga so ay ngasi ki video si da screen recording di hapsar ro ke du ay dum sum phone ma dagi browser kan da karam ba phone sing lay biya biya yaw amasung karam ba lay da na phagani hay bido khandok minar si aduga kayumba adom na lay gini yung mo sing do ay na palak pa da yaw du bata ga so Masih video ki comment da so idam comment sendiro ya da reply so idam ki tawjage aduga haiba sales ida koina leiba yaba potse yam ka hena offer di ka yam na pide Amazon da na suna gi SBI ki credit card khakta da oina discount tawe aduga Flipkart da na HDFC bank ki card khakta da oina discount taw bisne maram moy kan da mi primukte SBI ki credit card leitaba aduga HDFC bank ki credit card kumba leitaba sina khulong sa da sudum leirani aduga chaliba sales ida di koi ki Big Billion Day sale hai na October matam da lakpa du ki sale du ka mana na yam offer yam chawna amasung huge discount pi bisu oi te ko aduna koina yam tangai fadana laina boi de mikta yang mo sing hoji su matam lai ri chaliba tang kuni thoi kulum boi hawa dum sale si tawti da wona maram oi kanda Amazon amasung Flipkart ta karam ba laibi ya ba phone sing laiba ge ha bi do hopi charak na dum thangalaga dum yeng jarage du mayam da dum comment taw jarage asi video sida live session da comment taw phang hau da ba du ga live da comment tawragasu network problem nei bitege ni nu se try tawkanda video oina thagachara ne live oina tawo ya ki tabai kudong cha da budu lai dum maram or kanda adu ahan badum ai dum Amazon da changaga yenga adu screen recording di dum hapchara ro gi aina hairiba maming sing sa si maming sing da mayamna lai ge na khanbiram ba kai gum yawraga di dum yengbiro aduga hairiba phone sing adu nataba top chi thawba lai ga su dum haibiro ahan bada aina changi se Amazon da ne buko Amazon gi da hojik lai ri se Samsung gi Galaxy M56 hai nama lay masi starting price se lupa lising kun gi chang da lay bako ado sigi M56 e koina lay ya ba phone amara hai na yeng tar ga de hojik pau gi oina de dum ma da Gorilla Glass protection 120GB gi variant ni ko ado 50 megapixel gi camera ka use Samsung gi camera de dum mek seng ba camera de dum oi ne aduga ma da phone sida yaw dui processor se pai maru oina koina phone se multitasking gumba to ba de di koina heavy task kuma game kuma sana bukona dia roi ko man sida leise price 21,998 hai se offer yaw kan da 20,000 dai da phang ni lupa lising kun gi chang da koina Samsung khaktan gi oina pamba kana gumba yengamba lei tar ga di magi se yaw Exynos 1480 hai processor se masi yam ka ena phabo oi de ko game gumba sana bukona bagi problem khitang lai gani sigi phone se Samsung lover sing hai tare Samsung gi brand khakmuk pamba sing gi damakta de dum lai bia ba phone amadi oi aduga masi yamna overall the best performance pi da phone amdi oi 5000 mAh ke aduga Samsung gi kogi UI gumba user experience software gumba ga yam nungai raga so mogi keno se charging speed chu dum 25 watt ta dum laiba aduga sigi product specification ni yeng matam da kogi yam ka hena phawa keno di oi dre ko magi design bu de dum phajaba oi me amna pa ma ga dim si dai ya pa design Palising kun muki manung da laiba doy aduga sigi phone sigi mahut ko alternative ama option ama suggest to high tar ga di Samsung gi Galaxy A35 to adu kitang leiraba phone di oire adu palising kun gi chang hu ju phang mane ba adu ma laiba adu Apple gi da hujik lai se offer cap na lai ke mayamna Apple gi flagship phone gumba lai ge ni gumba tar ga di asi offer iPhone Air ga se 91,000 lai aduga iPhone 15 gumbaga di offer kya lagi ko 17 series ko to oina promote to le iPhone 16 jo offer ke su laite sigi offer se hujik laite hai tar ga su kana gumba tang iPhone na lai regi ni yengam ba singi da makta di upai le ka di phone singa ni lai to singi da makta di mu lai du ni ko aduna
masi iPhone 16 daga 256GB 84,000 en lei ai masi lei bing mahutta iPhone 17 oina lei bin hena pay ne khalle aduga Samsung gi su lei re IQ gi da kogi Amazon da phang se IQ gi karam model phang ne dum yeng ase IQ G10 lei lupa lising kun gi chang da IQ 15 lei 66,000 IQ G10X 13,000 asima dum yeng be ko lupa lising 35 gi chang da lei ba dum na phone ma yeng am tar ga di IQ G10X ma yeng be ai aduga IQ Neo 10R se lupa lising kun taru ki chang da lei se game sana bagum ba pam ba singi da mak di lupa lising kun manga kun taru ki chang da si yare aduga IQ Neo 10 da 33,000 lei se di offer gi matam da mamang da lising kun thagi makha da la khamne ma si di handak yam ka hana offer lei ba phone su oi de aduna si di yeng da buna bu hena phagani aduga IQ G10X lupa lising 35 gi makha da lei ba phone ma lei yeng am thagani battery 6500 mAh ki oi re aduga processor du the Mediatek Dimensity 7300 high processor se dum phajana sinaba yaba processor oini ko game hawda dum charakna dum medium setting da dum sanaba yaba phone ama oidoni aduga brands me am yam bani na me loinamak ti phone kudim model kudim ti loinam pan badi mu nangaroi ngammaroi hai tare video yam sang khrani aduna phone khara da dum leiba yaba yengba khara dan khandat laga yenga se aduga iPhone 15R palising kumanga iPhone 15 70,000 ni jang da lei iPhone sorry OnePlus side in OnePlus 15R aduga OnePlus 15 OnePlus 13s ke lupa lising ni kuma pon dalai busi hota 81 OnePlus 15R so ina suggest down ni ko aduga OnePlus Note 5 se lupa lising kun thagi chang dalai adum hana gi chang dalai masi offer ke supi de ado kya 10% instant discount mo credit card mo pai daga dikhar tarak de ado credit card lai to sing dem problem lai to ni aduna OnePlus Note 5 se dum pal sing thai chang da dum phaba phone mane sing thai chang adum na phone malai gen tam yengam da dai de yam heavy suggest taw ni phone ma hai ta de OnePlus Note 5 ni duga Note CE5 se dupal sing kuni toi kulum doi ge manung de pak lai ko le sing kulum doi kuni to chama pan lai adu OnePlus Note CE5 se lai bi ai adu si phone je performance da camera da battery da loina mak overall loina package se fully oi ba hai ta value for money or phone di oi ra kan ma honda yam nungai ta se kai no ai kan da stereo speaker oi da se khatani aduga Dimensity 8350 high yam faraba processor ni aduga ma honda 7100 mAh ki battery aduga fast charging da se yam phajana like design ju dum phajaba hai tare ko sigi phone se lai bi 50 megapixel gi Sony gi main camera na oi se ko Sony gi 120Hz ki refresh ko Sony gi camera oi camera su nei sing 80 watt ki fast charging ju yawe OnePlus Note CE5 lupa lising kun manga ki bonung da ko ge stereo speaker da kem problem tra da ai stereo speaker na traga su yae maru oina yam main oina sei da ba na tra na te thok to Bluetooth headset kumba earbuds kumba hap ga sing na sing da mung to OnePlus Note CE5 problem am to oi roi du ka ko ge tumna normal adum speaker da gi lai da na ko phone gi speaker da gi speaker tha do ga sei ga ta ba khot dum sing da mung to de stereo oi da sing kitang problem am di oi ni hai tare tang nungai bu wat kani OnePlus ki na du mai na lai re aduga MI gi phone sing ai suggest ko yam tawning de do MI gi phone sing de hojik MI gi Note 13 lai re Note 15 5G 20,000 mung de lai 15C aside sing ai aina suggest tawning de bagi maram de maman budi yam ka hena wang su oi de suggest tawning de bagi maram ani ahum khak lai bo ke MI gi phone sing hojik value for money package oi tre aduga mogi software se yam nungai te ko hojik kan je bak yam lai gel le aduga amana mu kai doge hai kan da mogi camera se matam kushala kan ma action ka ba camera se downgrade tor ko se MI gi phone se mang sing da ai samak na thengna re ko aduna sum ba se problem lai bi sing na maram mor kan da ai MI gi phone sing gi suggest kya tawning do mayam na lai ge na khalaga yeng ba lai raga di comment to sing biro ai dum mayam de mar ge apha ma ngat se hai tar ka dum khangal ga yeng ba di yani Narzo 90X Realme gi Narzo 80 Lite aduga Realme 80 Lite Narzo 90 80 GT aduga Realme GT7 GT70 Realme gi phone sing da di Amazon da di lai ba ya ba yeng ba ba phone se kya thoine yaw de ko lupa lising tara gi chang da hai tar ga de Narzo 80 Lite kum ba si yeng ba aduna tra ga de ayam lupa lising kun ba gi range di Amazon si da di kya thoine phang de Flipkart da di Realme gi phone se marang kai na phang ngam ne ba ko Vivo Oppo gi da hai tar ga de Vivo gi da phone am katang yeng se karam ba phone lai ya ba lai ge na de ki share manung ti da yamna to de Vivo gi X300 Pro 5G ka yam flagship level gi phone ne lupa lakh ma thak lai ge phone ne tani city Mayamgi adu gi chang du da budget range to adu gi chang du lai tar ga de ai wakhan da Apple gi iPhone na tang na Samsung gi gumba Galaxy S25 Ultra gumba adu gumba try to bi su adu camera gi da mak ta khalaga camera make sing ba de Vivo gi phone to make sing ne zoom andak ki
periscope sensor ne jing yaw shalak pusna maram oy kan ko adum yamna camera gi damak tang khallaga di adum sina ba phone amadi oy vivo ge sum series so aduga oppo aduga lava gumba phone khar namung ai re amazon da hujik pu ri ko yam kana su offer leite aduna video su yam sang dana ba Flipkart ta muk sang ge aduga Flipkart ta kari kari phone lai ya ba yaw ge ba phone amani tang suggest su ge aduga mayamna tigumba hujik pa liba phone Apple hai tare phone makhal makhal gi brands myam leibane Samsung ba hairo Realme ba hairo Poco adaidi OnePlus makhal si yam bani na phone brand khuding gi am ta lokhala ga yeng tar ga su video se yam ka hena sang ga dong maram ore kan ai video sang ba khakta ju wana ta na phone khuding mak loina mak lokhala ga maming di panjaram maroi ge aduna sigi marak sida ina dum uba offer gi banner se tholak pa dum mayam si marak ta moina offer mayam yam pi tar ga su koina leibuda kanaroi da bu orga de ina maming panjada bane aduga mayamna offer pirak pa sida marak ta mayam da khangal ga leibi ya phone yaura ga de amani tang suggest tau ge na so ina video se semjar ko ne bu ko aduna Flipkart kita mu yeng ge Flipkart ta mu change the Flipkart ta hujik lai se iPhone gi da hana han bad yeng ge iPhone 17 se 74,000 75 ki chang lai ase adum yai ide iPhone 17 je 100 ki chahi ki khwai gi hype chu lai ba khwai gi su best value for money oi ba dum ba phone ama su oi re aduga offer su khara lai hai tare launch ro ko matam da 82,000 ki ne da lai ki 75 da lai se dum lai bi ai iPhone 17 aduga iPhone 16 lai ba bu di ai ge wakan da tang upgrade oi ba screen display amadi software da aduga hardware da upgraded oi ba iPhone 17 gumba yeng bane hena fai aduga pro ge level da pro model gumba yaw tar de dong budget na du yaw tar ga di yam phaba option amani hai tare ma du da di kya pina suggest tong ngai su leitre aduga Motorola ge phone da ko Motorola ge phone da jik lai se Motorola ge signature edition na amadi launch tau da di launch tau di Moto H 60 Fusion se lupa lising trama pan ga chamapan hai lising kun hai do ni 256 GB da masi curve display pamba display da curve oi ba pamba sing da mak di lupa lising kun gi manung si the best option ni hai tare ko display flat oi ba pamba curve oi ba pamba mi gi priority mam pam jab chena ba lai da ko aduna curve oi ba pamba sing gi mo gi da mak di am pare S60 Pro na lupa lising kun ma kun tar ku chang da lai ja sidagi di S60 sina bu hena fai aduga Motorola ge koina leibe ya ba yeng ba ya ba phone ma hai tar ga di polishing trama gi phone da chang da hoji Moto G67 na lai ja system yare 7000 mAh ki battery oi re Sony gi LYT 600 ki pro kano soi ba camera so oi re aduga Snapdragon 7S Gen 2 yaw ba processor su yam phar ba game gum so dum sana ya ba oi ni camera so dum make seng ba battery su dum khang ba user ko gi software su dum nungai ba phone ma hai tar lising trama ge chang chu da Moto G67 ji lai re aduga lising trama adu dagi kitang hengala ga da lising tra ki chang he Moto G99 96 su lai se so asisu phone phone amani ko masida su Sony gi LYT 700C gi processor maunda camera se kitang maunda sensor de kitang upgrade oi sensor ma yaw re aduga 7S generation 2 gi processor di chap manai ko aduga battery gi matang da yeng tar ga su 144 Hz kita sampling rate ka mo yaw re battery da maunda namu 5500 mAh kitang oi bani na id asigi muhutta ding asai gi G67 da aduni hena laibani hena pane na khalle paisa je mana su wang e paisa ju aduga paisa wang botana tana mana ko mu magi processor di chamana kan da battery da mu mana kitang hanthara ko sa aduna maram oira kan da kanu gi di Motorola gi di hojiki hairiba phone se G67 je ne hena farani hai tare je mo to pa mu yeng se bu ko Motorola gi da phone te ke leibi ab lai ge na G86 power so dum alpalising trato ku chang lai ado Motorola gi phone pam sing gi da mak di hairiba G67 na tragana keno se G86 adum yeng ba yai adum Motorola gi mathang da mu yeng se koi Vivo Poco kano lai re ko Poco lai re Poco gi phone sing se Poco de id recommend yam tawning de Poco gi phone mayam se marak si dagi high ba ba phone suggest to ba phone high ta di offer gi marak si da lai ri se Poco X7 Pro se me yeng ba ba ko Poco X7 Pro se lupa lising kun ma thu gi chang da lai ado si Poco X7 Pro se game ga sanaba yam pamba singi da makta gamer sing da target tawga sa phone ama su oi pa duga lupa lising kun manga gi manung da lai ba best phone singi marakta matam da launch ro ko matam da syam apa phone oi bu gi mayam da syam toina suggest to ki adum phone ama ki so e duga hoji offer high tare lising kun ma thu gi chang da lai se si nungai bo ni 6550 mAh ki battery duga 90 watt ki fast charging su yaw ko Mediatek Dimensity gi 8400 ultra gi processor da game sanaba IP69 gi water resistant oi ba adugumba magi specification mayam ji yamna overall compact hai tare ne
phone sida yamna complete value for money oiba haitare adu software gumba user experience ki matang da kitang nungai buat kini maram di mi gi sabdan poco haise moi su dum chamane haitare mi ga dum moi da pi ba software gi keno se adu poco f7 5G lupa lising kun mapan chang lai sida kya suggest to dum dia si mo to OnePlus ki Note 5 ko ina da yun hena fani ko aduga keno da mu yeng ko Samsung gi da mu yeng se ba Samsung gi da kari phone offer lai di gen S24 Snapdragon edition da lupa lising fu gi chang lai se offer ni am pi bu din tiu ko mamang gi vigilant day sales ki ga yeng tar de adu chang da dum delay adu masi Snapdragon version am sulai ko adu S24 da handaki Snapdragon ki version sina fari ne ba mamang gi Exynos ki version du da gi de dun Snapdragon ki version si oina lobi ba kem kai de aduga aina nga sai mamang da suggest to gi ba yaw ba Amazon gi yeng matam da Samsung gi phone am lai ge na lupa lising kun phau gi chang da lem tar ga di yam kai na khwai gi best oi budi oi de Samsung gi Galaxy A35 haise launch to matam da lupa lising kun thra gi chang da kon 3 ni pan da launch to gi ne ko do tang di kuira ba phone am oi re mamang chahi gi hai tare ne ko dum phone oi re adu huji ki matam da offer da lupa lising 38 da phangi se asigi chang sida di lai ya ba phone am oi aduga lising kun 35 gi chang da yeng gi hai kana Samsung gi S24 Pen edition yam phaba flagship hai tare level gi phone sing da lai ba specification kudimak yaw ba like fan edition series yam nungai bane sina ba ina sina ji fan edition oi bugi adugi software gi keno gi matang si update kum gi matang camera gi matang si yam phasana phabo oi bage me da suggest to ya ba phone am ne khale adugi S25 to 75000 kaina sigi chang si yau gitar ga di adom gi reference to Android pambi di bra natragna iOS pambi bra hai di matung ina ko iPhone on check to su yare natragna Samsung gi Galaxy sa dum flagship phone sing man da phabo phone ngakane si su yeng ba yai ko ado hojik gi oina di haiba Samsung gi phone khara sina tana yam ka hen ba phone laiba ya ba phobadi ude aduga Realme gi phone sing da Realme phone tang sida yeng se Realme P4X 5G se lupa lising 30 ga chani yang khai gi chang da lai masi laiba yai P4X se ko 7000 mAh ki battery ga ya hoi yaw re ko masi me yai aduga Realme P3 di light sidi kya patre P4 5G sida gi mohutta ai de Realme P keno sin hena suggest to ni hai tare ahan bagi Realme P4X 5G si oina suggest to ni value budget laiba aduga Realme 16 Pro aita Realme 16 je camera ga di mo su periscope sensor ga hapa ga design se anouba language aita camera gi design cut out ka syam phongdok re buko adu mediatek dimensity 7300 hai je lupa lising kunthra hum do gi chang pi ba phone ama da processor se di am ka hena phaba processor di oi de camera di 200 megapixel ki camera gumba ga yaw kanda zoom gumba so 3x telephoto 3.5x telephoto aduga digital zoom da 100x ka 120x ka to budo na camera da zoom quality ga yam wang ba phone am yeng ta di Realme gi system affordable range ta hai tare ne am ka hena su tang da ba phone da dum yeng ba yai Realme gi oina di hojik se space gi hena top pa kya phone sing da offer pi di aduga kitang yeng ba ya ba hai ta di P3 Ultra se Realme P3 Ultra si yeng ba masi je Realme P3 Ultra se han lupa lising kun tere kun pan lising kun thra bo gi chang da le ram ne bon handaki matam si da lupa lising kulhum do gi chang da u phange asida koina ma gi keno se package se kitang value for money oi ba mali se Snapdragon Mediatek Dimensity 8350 ki processor su mu yaw re ko aduga battery su 6000 mAh ki battery oi re 80 watt ki fast charging oi re ko aduga mong the IP69 ki water resistant oi bisna koi ki water proof mukti hai bia de water resistant je koi ki sing manung da dum 3 meters power dum dusalaga lai ya ba aduga slim oi ba design aduga ma gi keno se camera su dum make sing ne ko Sony gi sensor ga yaw ri se ko IMX896 ai je hojik ki din ta ba ngasi dena chahi amma anin ke wang gi flagship sensor ne ko camera su dum make sing ne duna silupa lising kun mangang gi chang da lai ba phaba phone ama khangat lo hai tara ga dina sai gi OnePlus Note CE5 natraga na hojiki haiba Realme P3 Ultra se asi yeng be ai ge wakhanda stereo speaker gumba oi da badu khaki khalaga OnePlus ki to kano lai adubo software gumba camera gi quality gumba yang ta de OnePlus ki am suggest to ni aduna ta ba alternative option ma hai tara de Realme P3 Ultra se masi yeng be hai tare aduga Realme nata ba okagi Oppo Vivo gi da yeng ase ko Vivo gi di Fine X kumba da di Vivo 200T kumba sumba yam flagship series om da oina sakre akoi gi kano da di budget level da di ko lai bia ba phone se kya thoina lai ti hai tare manas da pi di ba kano se P4 Pro 5G lupa lising kun ma gi chang da lai cha sumba phone se di kya thoina suggest to ning gre du ga Oppo da mu yeng se ko Oppo da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ Oppo K13 5G ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯐꯣꯟ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯣꯟ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯀꯩꯗ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ Oppo K13ꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ 19ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯒ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯐꯣꯔ ꯃꯅꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯄꯦꯛꯁꯦ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ 10ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯌꯧꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯥ ꯚꯦꯂꯨ ꯐꯣꯔ ꯃꯅꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯖꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ Oppo K13 Turbo ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ 15ꯒꯤ ꯆꯥꯡ 16ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯧꯕꯗ ꯂꯤꯁꯤꯡ 15 16 ꯆꯥꯡꯗ ꯌꯧꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯀꯌꯥꯅ ꯚꯦꯂꯨ ꯐꯣꯔ ꯃꯅꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ Oppoꯒꯤ Reno ꯁꯦꯔꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ 95 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯔꯦꯟꯖ ꯌꯧꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ Oppo Reno 15 ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ 14 Pro ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯧꯅ ꯊꯣꯛꯄ Oppo Reno 15 mini ꯀꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯨ ꯐꯣꯟꯗꯣ ꯀꯣꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯗꯣ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ 200 ꯃꯦꯒꯥꯄꯤꯛꯁꯦꯜ ꯑꯗꯩꯗꯤ 50+50 ꯃꯦꯒꯥꯄꯤꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯨ ꯐꯖꯩ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ Oppoꯒꯤ Reno ꯁꯦꯔꯤꯁꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩꯁꯨ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄ ꯐꯣꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ Realme ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ Motorolaꯒꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ Google Epic Tecno ꯑꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯐꯣꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯊꯤꯡꯒꯤ ꯐꯣꯟꯗ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯌꯦꯡꯉꯝꯈꯤꯒꯦꯀꯣ ꯅꯊꯤꯡꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯇꯧꯔꯒꯦ नथिंग फोन 3 से लुपा लिसिंग 90 चांग लई मसीमदी आई पैसादो यामना आईदी हायर हाइतारे ममलदो खितंग वांगबदो माइन तौय अदुन आई सिमदी सजेस्ट तौनिंगदे अदुगा नथिंग फोन 2 प्रो लुपा लिसिंग 3 मखाई चांग लैबसे अदुम येंबे अदुगा मयामसे मनुंगसे अदुम येंग याबसे नथिंग फोन 3A से सिसिमु येंबे अतैदी क्या थोइना सजे 3A से मा लुपा लिसिंग होजुजी लुपा लिसिंग 12 की चांग लैसे असिसे अदुम येंबे याबा वैल्यू फॉर मनी ओइबा लिसिंग 15 की चांग से ओइ माई 30x अल्ट्रा जूम दो ओइबा अदैदी 50 मेगापिक्सल OIS स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 3 याम फरबो प्रोसेसर ने को अदुगा डिजाइन सु याम यूनिक ओइबा स्टाइलिश ओइबा यंग जनरेशन हाई तारे ने को मैं याम टारगेट तौबा दुम फोन अमो ओइ हाई तारे मनिंग द लाइट की ग्रेड लाइट RGB लाइट का दुम ग्लो तौबा खतबा सुम मैं याम सिगी खलगा नथिंग एस 3S येंबे अदुना हजिकी कनोसिदैसिदा ngasi video sida lupa lising 35 gi range tasu 10 gi range tasu 15 gi range tasu 30 gi range tasu adidi 35 nifu go gi range daisida nifu dagina higher range sakibada phone sum chawrakna leibe aba amam ani ni de dum cover tower brain khale aduga mayamna hauji ki chaliba republic day sale sida leige hena yengiram taragadi offer di ka hena leibum matam di oide masigi sale sidi aduga mayam तंगाई फदना लेगे निंग मतारगदि सु मथक पंजकिबो फोन सिंग को लेबे याबो फोन सिंग अक्तनी खंगलगा अदुगा सिगी मारखदा फोन सिंग याम बनिना ब्रांड याम बनिना मॉडल याम बनिना इना पनबदा चिथौबा याव तारगे सु मयाम को हाइनिंगबा मयामना लेगेना पर्टिकुलरली येंगगा थीरगा लेरंबा हाइतार फोन सिदा कैमरा से सुमाइन ओय अदुगा मागी स्पेसिफिकेशन सिना सीसी ओय अदु ममल सिगा चानारिब्रा चानादब्रा हाइमन सिंगबा मयामना क्वेश्चन मैम लेबसिंग अदुगा ngasi वीडियो की कमेंट सेक्शन दा कमेंट ऑप्शन बिरमो अदुगी मैम सिंग दुगी मारक्तगी करमबन हेना फगदगे नत्रगना करमबन हेना नुंगाइगदगे अमसो ममलदुगा चानाबा वैल्यू फॉर मनी ओइबा फोन ओइब्रा हाइबन सिंग दो आइगी ओइबा ओपिनियन दसु कमेंट गी रिप्लाई सो दम की पिजरके अदुगा ngasi की वीडियो सिदे या मरुइना ममांगे अइना लाइव थाबदा याखिदबदो लाइव ता अइना लाइव सेशन ओइन तौरकान मयाम दा सजेस्ट तौजगे नि खलमबदा याखिदबदो अइना वीडियो ओइना सेमजरकने अदुना ngasi की सेल जी matangda video si yengbirama mayam sina nongna thengnabiba oitaragadi video si like tausanbiramo aduga channel si subscribe tawdribasina subscribe tausanbiramo tungdasu ngai ba video kya mathangda lakadaba sale singdasu phaba phone kya suggest tawba yaba adumba tongchabada longina se aduga matamgi matungina no ba equipment sing upgrade tawrpa ngam taragadi video su hena ngai ba mongda aduga screen da su thola kanda dum semba yaba tongchabasu mathangda mu longina se aduna masigi oina di video si matang sida lotion jana phone jage matangi video ko butang war buswana mayam puna bana biram